Pitanje gradonačelniku. Kratko i jasno. Odgovor možete dati odmah sa da ili ne. Da li trasa autoputa Banja Luka – Prijedor prolazi kroz naselje Kozarac? Hvala kolega Doratović. Izvolite gradonačelniče. Poštovano predsjedništvo, uvaženi predsjedniče, poštovana gospodo odbornici, dragi gosti, poštovani novinari, kolege iz gradske uprave, poštovani slušaoci koji slušate današnji prenos. Što se tiče konačnog odgovora oko trase autoputa, ja vama odgovorno ne mogu ni ovog trenutka reći tačno kud prolazi autoput, jer mi nemamo konačnog stava. Dva puta se razgovaralo, mi smo, naglašavam, zatražili da se umjesto jednog izlaza između Omarske i Kozarca naprave dva izlaza na autoput i zatražili smo da trasa puta ide prostorom gdje najmanje ima ličnih ili privatnih objekata, posebno stambenih. Konačan odgovor o trasi autoputa do ovog trenutka još uvijek nemamo. Ja ne želim da uđem u zamku da tvrdim jedno, a sutra se pokaže drugo. Hvala gradonačelniče. Izvolite kolega Doratović. Gospodine gradonačelniče, vaš odgovor se uopšte ne slaže sa vašim medijskim izjavama. Neću sad ovdje da otvaram i da citiram vaše izjave. Tražili ste produžetak trase autoputa od gradskog groblja Pašinac veza sa Dubičkom cestom. Jedina od 3 predložene trase autoputa je trasa koja prolazi kroz naselje Kozarac i veže sa Dubičkom cestom. Druge 2 trase predložene idu iza Ribnjaka sa Ničem preko Mataruškog polja u pravcu Novog Grada. Kako, ako nije vam poznata to idejno neko odabrana trasa, kako možete tražiti onda izmjene trase za koju ne znate kuda ide? I kako se na terenu mogu već uzimati uzorci zemljišta za tu trasu, a vi ne znate šta se radi na području grada kojim vi upravljate? Hvala kolega Doratović, izvolite gradonačelniče. Do ovog trenutka zvanično nije objavljena trasa u detaljima. Postoji idejna trasa i ispravljena idejna trasa, a konačna trasa, nažalost, nije poznata ni meni, a nije poznata ni javnosti. Što se dešava na terenu dok nema konačne trase, ja ne mogu dati izjavu vezano kuda ona prolazi. Hvala.